masih demen meligino kegaleh melibiu demen dadi pragino ane mabaleh ajak liu celepuk makan kedong dong tepuk tangannya dong luar biasa wih tumben pentas di Arda Chandra wah rame luar biasa penontonnya wih matur suksemoreng Dinas Kebudayaan lan Pemerintah Karangasem sampun ngincen galah titiang rombongan sekedrama pentas iri-kiring Taman Budaya. Tepuk tangan teman. Woi, kantun senang ring drama gong itu dan ini sarang samir. Aduh, tiang iacong riki memarkan di Puri Purasi Negari. Ngiring margandu agung gede winang karo ngelah nyamu madani lengar. Bah, sing tanya aja ngayan. Sajan yang sing bagian maman dan itu ngau marahnya ngayah. Kewah menguntung ngelah nyamu abis itu. Yen sing maman pragat medam monto doen baga kae. Sakit teko. Sewa orang apa-apa. Kenapa dia ngajai? Maman gitu. Sing, mare suwun maom gitu maksudnya. Sing man orang Cimaman. Ya, maman. Sing nawang cang tamatan D4 nih. Woi. Citamat D4. Tamat D4 cang. Adiliu kati dene biasanya D1, D2, D3 sejak D4. Oh. Kenapa artinya? Dan malu. Nih D4 nih ada hubungannya aja penonton nih. Wih, ada hubungannya aja penonton. Oh. Makanya tuh. Datang duduk diam. Biasa? Dia mentakon. D1 datang, D2 duduk, D3 diam. Biasa? Dia mentakon. Ye? Adi itu mentakon tadi. Doa semua. Mencium orang D4. D1 datang, D2 Oh. duduk, 3 diam. Oh. D4 Dia mentakon. Dia mentakon. lengar lemah-lengar nih. Adi itu mentakon men D1, D2, D3, D4 apa? Dia mentakon. Iya. Ih. Jak lengar lah nyamui lengar. Maksud Cito mentakon tuh keken. Coba. D1 datang. Oh, D2 duduk. Ben? D3 diam. D4 dia mentakon gitu. Oh berarti dia mentakon daripada itu. Oh gitu. Ada tanggonnya tuh Sun. D3 tuh. Wah. Aduh. Wih, Tepuk tangan luar malah bisa nih kayak dedane sarang sami. Penyebab jagat Karangasem luar biasa. Antusias nonton drama gong STKIP. Luar biasa. Dong, tinggal Keken. penontonnya tuh. Mengkeken. Liu kali udah tuh 10 kali 100 kali 1000 Wih. kali 1 juta Arah. kali miliar Wih. triliun. Aduh. Wih, Mana kuda tuh mau kejang nih? begah. Aduh. Wih, geng-geng apa jajan ini bukan kan ini? Ci, dia nih. Dijak ciman aja nih. Itu di pohon. Ini dia sih. Ini deh. Ini mula dua sih. Iraga suwira menyamu adalah gitu jak dua kan Oh. Cibayati. Oh, Cang. Kalau ngaya Cidorenan teko, singa bang Cang jajan. Oke, tuh tunyan pak nih orang cang ngamah-ngamah doen kan kan masuk deh. Aku harus bersatu. Oh, gitu. Maka tekan jani tema nih jani kan gitu. Oh. Apa adanya di Iraga merayakan HUT Kota Amlapura yang ke-38 383 dengan cara bersatu. Bersama. Bersatu sengida. Oh gitu. Oh, gitu. Benar. Nah, ini berjaje bang. Oh, Ya ada jaje. Patutnya ada apa biasanya? kopi. Nah, mau cari ngopi. Ale kopi ale bu. Saya mau bareng ada nah. Ah, Ada kopi nah. Mau mana? Lang jajan ini tuh bawahnya nya.
Nah. Bawa penontonnya nah. Nah, Den. Dagang liu ini. Nah, sing kenapa? Isi gula. Men kopi keken patut nih. Iya nak kopi kan kopi. Kopi misi gula udah naik. Kopi misi gula. Wadah plastik nah. Iya di wadah plastik. Men keken patut nih. Wadah gelas. Oh, namu ada gelas. Dan nonton ada nggak kayak kinyukan. Aing gila mana nih dini nah? Amah misi semangat. Lu Be, teka sih, nah, apa? Kaden diacong, kaden. Kekennya cai ini main ke kene lah nih. Bani kaden diacong. Nah. Ije cai mana? Apa? Ih, hujan gelap bang kulit biu. Menduk ujang dua kong mesu. Mencai sing ninggal hotel. Ujang. Bibi orain. Manis semangat. Moyok, tangkilin gelah. Ya cong ije. Ada ngai kopi? Kayak kopi. Oh ngai nang tiang kopi, dong. Pipi. Ajom cai. Bisa enggak? Apa? Ale ya, ale. Ujang orang ale. Nah ale, ada penting. Mangken ale. Ya nih. Oh. Makajang balik nang komplese sing misi kopi, sing misi gula. Weh, marah dua agong pahit makilit saja nih. Kekene ngireng dua agong di puri purasi negari. Ken gula sing lango, kopi sing lango. Weh. Apa? Keken. Ampura dua agong ampura. Ujang berdebah sama kejang parekan ya. Ini kekini banget ini. Meliakti dua agong. Keken. Mata si puarkan wentan gula napi kopi. Dagingnya dua gula, kopi, termos mantan wentan. Yang penting kan misi wadah nih. Ada wadah nih. Wentan? Ada. Setelah kopi nih. Ye. Wadah nih tuh jangan dia. Encok-encokan. Lemah. Baik. So di semengan mat dua agong nih nah. Cainyan babang iya doh. Ilengar lo. Tuantan kopi. Angin toyo. Ilengar. Ilengar alihmu. Nih lengar dini cai sing ada. Jani cai dini lengar sing ada. Jan. Pasang gedek semeng-semengan. Apa? Sing ada. Gelah. Ngoren cai, orang ngalih cai. Jadi hijau. Wah. Hijau aku di jalan mana? Kan ya kan. Kopi. Kopi orang kali kopi gula sih ada. Wah, Ini mau kena kerambang deh gitu nih anak. sing man kopi nih. Main nanti. Semangan pengurusan kopi cai. Tanya
sapuniko atukane titiang leleh nong ayah saking ini sareng nyaman titiang lengar. Mantes wedang api wentan cueco dan tak dosa anak gede. Sampuna mengapi duko. Titiang nak pantah entan api asana. Ngejak bayang unak-unak titiang yang perlu gua cokori dewa. Nah, Oh. yang urusan pipis, urusan gaji, urusan apa tuh amaman, Iya. ada, Oh, wentan. ada, Terima kasih. Jema. DJ jangan Yang kene. dijal. dagangnya. Aduh, Nyanan, jani ngayah cai malun. nah, sing boleh atau memarakan diri di Burasin Kari. Oh gitu. Pusing Itu boleh. aku bagus megeletang. Ay, Error. Sing ada penjual. Sing ada. Upani orang menggeledak gitu. Agak erroran mede. Magenep raman cai. Mai jaj aduh. Mai. Kan ada orang. Ya, sekarang. Bau, man. Bos doh ada bawa-bawa lagi. Hah? Nampak-nampakan gede bos doh dia ini. Nah, saya di depan lapangan sepak bola di Napi sini. mulai Kini. lapangan sepak bola. Saya kan subenawang. Gelah dini bomekelu dadi raja di Purasi Negari. Aduh. Subuh ngelakuran pada agak Blek. sedengan. Sira nih kok. Rapi tuh aku. Oh gitu. Nah, apa nih kau aku? Jani kene carane malu. Titiang izinin. Pilih sih nomor 2. Jag polos dom cina. Men sapu napi anto kemana he? Ke Urusan umon. ane Jani Iya. pangidongan karena gelahe mumet. Jag ruwet Mang nenentan mumet asa punika. Men napi sani makin Nyi- kayo ne. ngibur Jani. Oh ngibur. Wah. Yen Mas. Magening. Ngibur Oh, dua gong. Menang ini kau. Panggiang niki lengar mang den megening. Magening. Magening, Kan. Cara nak Wah, penyanyi silat dan undingin niki. kejang sing nawang. Ya. Kaden jebul kencang awang. Wah, Nah. marah jangan nah. Ternyata misi televisi. Makalukan bungo cet telip. Ampura dua gong. Televisi. Aduh betul. Nah ki magening. CCTV sih. Nah, Ini sing marah- Ini marah PPCC. Ento televisi. Oh gitu. Yang tada Jumat. Nah, cai magening. Yang Magening. Magening. Hei, Apa bisa magening cingan? bisa dong. Hui. Wah, Dia sing nawang. Kejang sing nawang. cek sono lu. Tegah nih. Munyi. Do. Re. Hipasulasi do. Sila pendain kebo. Bane jag benyah saan banjai. Oren magendeng nyelip Lanjut Magening. Ayo gede. Inilah dia lengar dengan sebuah judul lagu. Magendeng bareng-bareng. Hei. Dengan judul lagu. Bo ame. Yeay. Adit. Main abu gendengan kedai ini jangan ini tinggalin bengol. Oh, gak punang diko gak. Ame nih. Bo men gendeng napi oren. Kan pun magendeng nih kan. Lagu ne baru cara Jani. Aneh terbaru, aneh terhit. Ane terbaru. Sekenang. Ane pilar gitu. Nah, viral. Pilar. Arah. Nah, tobo. Nah. Nah. Apa judul? Lado. Wih, khas, mantap. Inilah dia lengar dengan judul lagu Lado. Lato. Tang tebung, tang tebung, tang tebung. Kali keken yang magendeng nih. Musik. Nah, lanjut. Nah. Lado. Nah. Tek. Lagu pas. Lanjut. Ada Ben. Nah. Pas. Jadi lama si Adi megandingan lato. Tek. Sing itu sing lagone Man keken cara cewek munyin lado do keken. lato. Ah, keken munyin nih. Tek. Tuh, apa? Tek. Yes. Kan bener kan. Yadi lagu Yadi. Apa jakti? Buban saya ini lato-lato. Kadang cang lagu lato-lato. Ya munyen lato-lato sama tuh. Kena prank niki, kena prank. Pang melahan jadi di Karangasem kan gumen genje. Wah, sana waktu padot. Di Seraya, Ini. di Abiantie. Wih. Ada masih Abang. di Abang. Mantap. Jak liu ada genje. Nah jadi ada kamu genje kan. Oh, yang leng ganja pecek niki. Cai makanin. Inge. Cai Nah, makanin. cewek magendeng udah. Cangigal.
Wes, mantap. Terima kasih pasukan gong. Woi, luar biasa. Bajone ngebiah barak. Bagus, kan gongnya. Ngiring mangkin sareng sami magenyekan. Ngiring mangkin sareng sami magenyekan. Lintang acara hut kota Amlapura. Mogi sida ida dane pakade pakanyong manahe setatelia tarorarorero torarero tarerorarero tanorarorero Genye apa misi nguyang tang obeng palu centong. Maksudnya misi tang yang pangrenyah jangan kriang. Oh gitu. Oh, Kan. Kriang. Cek nyak dong gitu. Mula misi gitu. Mulu gitu misi genye ki misi Tage, kriang gitu. Diko kentan masih nuk mana semangat. Oh kadang jenak sambil ngerinda sama genye kan. Ikan. Kriang. Sampun api, sampun pecik. Aku. Woi. Kanggo. Woi. Ane cari kene. Sampun api niki. Ada nyan kena gelah ngajak cai ini. Inggih. Tut. Kene, Sampun api. kene. Ini dia dan barang lelah dia aja. Ya, mai saya, yang sing manduman saya. 2%. Lelah aja kejujen. Sampun api. Cai kan awang, Inggih. gelah pemerabian. Wih, sanong. Makin sampun api aku. Gelah mat ini. Oh, sampun itu. Ah. Baik. Ini lengah yang ngalang ngiring doang aku. Sing gitu olahraga. Ini emang sampun api makin pikayu nih. Kan pemanasan no. Jadi kalau misalnya ada nawang, aja ke nganggur lah. Wih, gerah hiburan begini. Bener. Wes, mantap. Ngalih hiburan, ija ada tongos ngalih cewek ah. Tapi. Hai, sing maksudnya ane Pak Dini lah. Kenapa ini? Ija. Teng banyak kodok, ini enak. Nah, pas. Ini lengan. Aku. Nabi. Lewat ke Jamada? Dan. Oh, Lewat. Brino. Adi ke Brino. Mon, ini jo. Jadi ku banyak kodok. Niki. Jalan raya. Radah nih bungut, ini celangan bungut zaman Mana dulu. nonton kaset? Anak mana nonton undingin lo kadang. Oh, aku Ngalit.
Ijo beli agung paling alien. Ini alien sing ada. Taman alien sing ada. Anak unjang didu. Pasti kantong ngecelin ayamnya. Ya, cici lemon lenga boren. Ngalin kita. Pesuntut jadi kayak gitu. Den lalu. Boban ini. Tanah. Nih. Sakit juga. Adi jangan kula pekel nih kan aku. Ye, kulu kelet. Kena ada. Oke dijengelep tuh. Yan kuluk pep. Yan. Kena ada kulo. Oh ya. Ini jak kulo jak. Wenten kulo doh aku. Wenten kulo deh tinggal. Nyen kulo deh. Wah, Dua akong. wenten kulo. Oh, iya. Aku. Cai orang ngekulu. Wah, Woi. jangan jangan kulo. Kuluk beking, cenik, bungut landan, mesti gembrong gitu. Tuh. Dong. Bani orang kuluk cipih. Bahaya. Ya, tiang, tu aku. Yes. Dia ngadeng-ngadeng liwat dunia. Oh, natunan jadi. Nanti latihan ke. Kerjalan-jalan. Gije. Oke. Dan peleh-peleh tiang peleh dan jalan-jalan ke Puri gitu. Dua bang putra di je. Oh, nahan lah ngajak depresi. Adi, Dong dadi hati beli aku. kengkel. Mendak-mendak kedo tuh nih ngeliwat. Ngajak iacong, ngajak ilengar. Jong. Nah, dong dayanin jadi nih. Kami tanggung Ratu Bagong. Ampuna mengampun ayun. Sani dunya nuningin di tiang sana Ratu Bagong putra. Nak mau dia. Di tiang daging ngasih door prize. Kuniki wenten paket. Paket kengket Daging aja. ancong ke Taman Mini. Aneh alek tigo. Ah, Di Taman Eman. Mini kan. sik. Dia lagi sama tuh nih alit. Di Taman Mini. Weh, pokoknya jang. Ya, Adi. Siapa numun dong? Niki numun mang neng ngambil kedan raksel. Dagingin pepso, apel, cika. Kontrak. Yes. Dagang liburan iki. Bener. Sare sekati teman jodoh jadi. Cuma alur raksel. Ane Jani, gapi bilang malu pakaian Adi. Busana ane kayak dia ngangon plastik. Si Adi ngangon plastik. Iya, siap. Tas kene itu angon, tas kain itu angon. Yes, Oh, siap. kok kok BH aja cawatna. Aman. Wah kan, dia segitu ya. Liaga. Adi dia takut kan beli. Tuh, pernah cara punya yacong, nak beli, bakar ngalih hidewe, ada yang ngaden, bermalu. Karena ngesiapin gitu kena beli nih. Mangin surprise. Bener. Mendap-mendap berarti. Bener. Mendap. Nah, ane Jani, kemudian bibi-bibi di dewane mahi, Bener. nu magampil gitu. Oh. Kata kum kali ya. Lan mevalian genggen tuh beli. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Bang romantis. Ay, romantis. Mau kelu sing tak romantis kene jam liaga. Kelot. Ayo. Jani ciri. Nangi dewa tutup mata dulu. Penyingakan yang duduk dulu bang. Ajak kembali halia. Ay, bende door surprise. Surprise. Oke, Susu prize. kedan sampun. Merem dumon, merem. Weh, inge. Untuk penyingakan ini. Makin merem. Beli ngelut dan duri. Guys. Makin merem, makin cantik, seksi loh. Tekap nih jadi. Tekap nih beli. Makalo ngati nekap. Wah, ini Dorijennya cara gitar Spanyol. Aduh, man jadi ciuman mesra gak beli ageng. Aduh, sing sabar nih. Beli ageng. Beli ageng. Hais. Hais.
gisiang nyen liman beli nih. Ah, gisiang nih beli agung. Wih, lemuh liman beli nih sih. Beli agung. Hah? Bane kasar bentek kekene liman beli agung. Ih, ujang kasar bentek. Ih, nak beli nak sayang kini dewa beli meroyek dengan lemong dekat. Ujang kedo apa? Limo bentet agak kasar kedonya nadi. Mebu seru beli agung. Aduh. Mada sud ngayuang siap, pandesang siap. Aduh. Gelut nak ke? Gelut. Diman beli. Bagian malu gelah bibi, ngejar ngetor rasanya bayon gelah ini bibi. Dobane beli agung mesti luman dari kaget do bibi. Aduh, mi, aduh, ibu, ibu. Kengken si ayu nenek, kerai dijabut. Cara kepung buluk. Sabar dungun do agung yang Sabar. Nih tilune kanti pesu nawang. Ngahamunya nenek ya ayu nenek. alon-alon dungun do agung dia. Alon. Jangan polemannya. Senda direm nih. Bibi rem lu rem. Biang. Matro sisip ayu. Nah kenapa ayu sejatin? Kengkenang ayu pang si sebet dia. Kengkenang ayu sing sedih. Kudang tiban ayu merabian sarang beli agong. Sake wala. Tusing tain sentua sarang beli agong. Kengkenang mangda ngican keturunan. Ayu sing tain jangkutina ken putran biange. Tusing. Di subane kene mare ayu sadu tekan biang keto. Sangkan ayu nak. Amun ayu dot yang kutina ken putran biangi. Laksananya malu ane madan sudarma dadi rabi. Sudarma dadi mantu. Sampun di. Patut. Nawang ayu tuh sudarma dadi rabi, sudarma dadi mantu tuh ken. Mana mai? Bangun semengan nyakan, be. Gaenang rabine ajeng-ajengan. Demen ya di Purian, sampun rengipian. Soto, amun rabi ning lau bubuan, bang yang ngama. Be, soto, metaning canang, manjos, mebanten, kedo sudarman dadi rabi, dadi mantu. Sing cara ayu, bangun jam 11, lengit nyemak gae. Patut. Kengkenang nagi usude ken putran biange. Patut kita agung patut. Ini bag lawan dok ya. Pina besik. Selegang manjos. Nih panjaknya malu orang ngadekin bonsi pahayu nih. Uli di ini suka bone bengu. Kamu mesiram lu siram. Nah! Oh ya nenenan. Dicap, saya Kamu payasin ya, ambuhin bok deh. Ane kutuan kadenan. Kewah kene. Laman tuh stres. Mantus yang bisa nyemak gae. Amun nih ngerenye puri-purasi negari ini linggah nih. Ngelah mantu buka keto. Ken sing meplututan otaknya nenek.
kita nyampar aja sandal dong ne jantuk ne donan. Ngelah masih putra diri. Atuh. Ngai nyakit hati. Demenane metajen. Ngaleh nak luwel. Sing taentek di purian, ken-kenang lakarana lang ngencakang jagat. Di kenene sube, sing ada aja sama pidungan. Ngutus si Paman Agung kemu ke Komala Raja. Kantina kerjani, sing tae nengok. Ya apa keadaan gaena ditu sing tawang. Mamidang lugro didang doa kong dia. Nih. Mare sambat sudah teke. Pucuk dicinta ulam tiba apa nih ada nih. Doa kong. Bani-bani tanpa wangsit paman tekemai. Kadi rasa subat tiban-tibanan gelah ngatas sang paman ini. Subangsa paman teken gelah. Subangsa paman jadi pengambil linggih dini di Purasin Gari. Dua agung dados mah wacanu asa. Paman Agung. Gelah sing sap nenenan paman. Uling paman nu berat jegres. Mau kodong. Kanti jani paman suba mokoh. Kumis jempe. Bok gondrong. Mapaya sarung rene pekene. Mare paman ancol-ancol tekemai. Mirip subetis bol pamannya ditu. Suba sugih paman ditu panar tebrana. Kanting sa paman kente tujon pamane. Dua agung. Sampunang cokori dewa Brahman tiuri ring dew. Ken-ken gelas sing sebet paman. Bas kaketo tingkah pamane. Nguluk-nguluk gelah ada nih nawang. Dua agung. Sampunang cokori dewa mowacanu asa punika ring dewi. Rahino kadi makin di tiang tangkil ring cokori dewa. Wenten gak tulisane membuat jadi macam aturan tiang. Gatre apa lakar apa paman mai. Yen sajan totonan gatra ne lung. Nyidayang ngetisin kuping gelah nenenan. Nah, gelah misadi lakar mirengang. Sake wale. Yen gatre totonan jele. Lungan suba bapa meketiuli di. Debuen paman mai. Dua agung. Purnayang dumun. Kayun cokori dewasa punik. Kewentenane mangkin. Ring Komala Raja. Pacang weden. Ubo karo madak agung ide dua agung ayu. Ngentosin linggih ide dua agung lisir irikes asa punika cok. Paman Agung. Gudang tiban paman di Komala Raja. Gatra kekitu apa paman mai? Cek! Dua agung. Uledan basanglah uledan. Di tiang durung puput mador dua agung. Dua agung. Sedurung raris. Ring Komala Raja memargian madag agung. Ide dua agung ayu mangdeni kepesraman ngerereh pengajah-ajah irike. Irike raris. Ditiang pinaku patih agung irike. Kautus mangdeng iringan ide dua agung ayu kepesraman asa punika.
Jadi kengken winayan paman aja. Sapuniki Duagung. Puniki winayu sesilipan. Mangdon enten wenten sani uning sapunika. Risampune raris. Di tiang iring ido Duagung ayu ring selantang lagi sapunika. Irike di tiang pacang mawinayu pacang ademah ido Duagung ayu sapunika kayu di tiang sapunika. Permangkin. Nenenan bane antosan nglauli pidan paman. Nih mare gatre adane. Yen kene liang kena gelah. Nih mare pengabis sati nih. Kan sampun di tiang matur alon-alon. Nah. Yen subek ke kene winayan pamane jalanang tuh. Bagong. Yening wantah sampun jumpu cokori dewa antuk winayan di tiang. Sampunang sumenia di tiang sampun sane ngemargiang sekancan winayoni punika. Sane mangkin lungsur di tiang dunas di tiang ring linggih cokori dewa. Mangde nenten akeh raris galah ngelintang di tiang pacang dumuli mewali mereka ke komander raja doang. Den malu paman den, antos paman. Sampun napi malih. Napi wenten kirang cedurung tijang bekal. Raris demen mau jalan. Adi paman megeson san. Paman sing kenyel. Uli komal raja, mai. Ben uli dini lakan mewali kamu. Sing dari ben mani ben kual kamu. Yen di tiang nyantos. Rahino benjang. Utawi malih kalih Rahino suwe pemargine Duagung. Puniki temang nuring gelis. Tapi sane kayun cokori dewa. Presiden rades numegelang iriki jagat kurasi negari kelawan komalu raja disampuni tijang presiden ngemargiang winayane punika pasah punika. Pamane cek gedenan bayu. Usahe jawane. Duagung. Yukti di tiang gede awak di tiange. Itu desane mawinan di tiang mangde. Encol. Mangde gelis sasapunika. Duagung. Di tiang jagi ngelungsur mepamit Duagung. Den malu paman ada yang ada. Bi malih. Kene paman. Gelis sumun matur. Pemekas paman Subenawang. Gelah wong istri. Inggih, tut. Ngamal jagat pedidian. Subuh mekelo gelah ketinggalan kan beli agung. Terasa kesepian gelah paman. Sekadi mobil. Ane mekelo ngoyong di garase. Kanti karatan paman. Kanti maong sing ada nak ngusut. Sing ada supirnya sing nyedang jalan. Mangkin dumun Duagung. Dadosne cokori dewa nginarga mayang sekadi mobil mewah ring garase asapunika. Bener. Nenten lunga. Nenten supir asapunika. Sing ada supir nih. Jani gelah dot ngalih supir paman. Cokori dewa jagi ngerara supir ring dijo rerahan titia. Dejo hijo. Supirnya subah ada dini. Ring dijo. Ring dumun ring dicenin titiang mati tiang pacang ngeruruh supire punika. Supir sekadi nabi sane jagi rerah cokori dewa. Sujaten nih. Geladot paman ane dari supir nih. Kengken paman, adi bingung paman, kengken adi bingung. Kengken paman adi bingung paman. Geladot paman ane dari supir nih paman. Mekesiap di tiang Duagung.
Titiang sampun dados pengabih linggih mangkin malih boleh supir. Yen derehang titiang yusak titiang sampun tua. Sampunang jo dados supir serap. Tadi rasa mobil titiang iring karang kepatihan. Nenten taen supirin titiang wago. Paman, tadi paman bingung paman. Ini jani nasuba ada doping paman. Benten doping. Doping, susu cap nyonya mentul. Ya, susu cap nyonya mentul. Paman tanya ada susu apa sing? Nenten. Susu nento, yang suba di gelas nih, sing toyo sinduke ben ngadukan. Nah suba gelasnya nih goyang paman. Oi, gelasnya sana goyang nenten. Gelasnya nih goyang. Mimi. Makin dumun. Di sampune raris titiang mendoping sapunika. Sampun titiang wenten ring tengah mobil yang mewah puniki. Kontaknya sampun hidupang titiang. Bensinnya full. Gigi 1 taler sampun asukang titiang. Kemaon. Endut titiangnya sani kebot. Ngenjak kopling. Sane kenawan puniki sampun. Dan meresidayang jak gas titiang. Sina sampun nenten neket ring dije titiang waktu mobilnya punika. Aduh paman kan tunyan gelas subeng orang. Suba ada doping jani. Paman. Titiang. Paman. Tapi titiang nenten purun dua go hampur lentang. Kesempatan itu tidak datang 2 kali loh paman. Kone paman lakar ngeleganin kena gelah. Paman satya kian gelah. Jadi bukti yang pemunyin pamannya dini. Pokoknya anta sangla di Puriana. Dia ben paman lebihan bunyi paman. Nah paman. Dah. Kini subuh dadi pengabih linggih pamegenep jemak kain. Dadi telik sandi telik tanam. Dadi supir serep. Saja je itu dua agung ngamel jagat tu sing ada itu dua agung lingsir. Yen kenahang yen sing nyakang. Diraga dini anak tadi pengabih linggih sakit. Yen nyakang lek cekening panjang. Kenah-kenahang masih daripada sing mana po. Cek nyakang doen, cek kesang-kesang bayune. Doagung, tinggal tadi.